tutado mairoro. Basi bana, etii ng'ole live nikihomoita te TikTok. Nikipuo ina live nirowuaju naleng. Ore live yenyewe ni mambo oldini imaakita tiatua jamii ormaasai ashu jamii kiafrika te ujumla. Ninche ayieu nikimaaki nena baak tene amu irowuajata, irowuaja orpurkel. Eewuo apa oldini le kikristo atua irmaasai. Inepu irmaasai eeta apa nkoitoi enye naiabudunye Enkai. Etii dii Enkai Narok, etii Enkai Pasinai. Kake kitapala nena teniponu ang'amu oldini le Kristo. Atiakayie, keng'amu taata torng'amuni lenchere enoto ebolu Enkai iltung'anak inkonyek nikipuo maomonu duo ena toki metupuku kake idim atarriata iltung'anak kumok naleng. Idim oldini orng'amuni torrono loldini aterreka irmaasai naleng. Ore ng'ole kitii ina live duo aimaak oldini nikining' irmaoni loltung'anak mbalimbali. Etii lootejo ore nkwapi ormusungu nementeshito oldini kama nkwapi e kiafrika. Nejo likae trust me mee irmaasai ake oopeny, ata siinche nkulie tipati. Amu etii ng'ole meeki nabo natejo eloito aing'oru visa nalotie Marekani nejoki ng'otonye badala ya kuhangaika ino enkalo ormutumishi oji mikihomo aomonoo piitum ina visa. Nepuoi aomonoo iltung'anak midipa nelo nelak sii apong' ina visa. Kwa hiyo nji inye epuo aitau ina tung'ani kama ushuhuda ajo etii ntokiting nikipikita imani nemenare ninye pikipik imani orkanisa. Nee ore intoiwuo oltung'anak kumok hasa intoiwuo duo e kiafrika teniul ilukuny enye aapal intokiting apa naiaminito neponu aiminie oldini negol naleng, egolo lukuny naleng peyie piula. Mepal taaduo miula lukuny oltung'ani. King'ang'ania oltung'ani vibaya mno nepeno nepuku. Kwa hiyo etolio ng'ole iyiok ina meeki irmaoni lenye naa ninye ejoito etii ntokiting kwa mfano nejokini oltung'ani eeta taisere mtihani. Kibidi piilo aisoma pitumoki aifaulu ina mtihani. Kake enitu ilo aisoma nilo aifel ina mtihani. Meeta ninye ejo shomo agil magoti ometahurrata kiomonokitoi. Milo aifaulu ina mtihani amu itu isum. Ore entoki nikincho ifaulu mtihani tenisoma. Enitu isoma meeta ajo kitoomonoki milo aifaulu amu metii miujiza. Nina miujiza taa nche Enkai sapuk naarita iltung'anak amu kwanza egol maisha ninye openy, etii duo ena umasikini ninye openy. Kwa hiyo inepu iltung'anak eeta shida yenye 200 kasoro nelimulimu oltung'ani aitumia ororei lenkai nkuitoitoi nijo ning'uraa nijo naitelelek maisha peno, nina perukokino iltung'anak kumok nepuo arriyia nkumeshin. Kwa hiyo nikiaku makini naleng aaku ore duo pamoja shida nikiata nemikincho imani oldini miingilia siinye atua shidai ang' peerreki iyiok. Nelotu ng'ole likae tung'ani otejo tiatua ina live kimaakita duo ina maada oldini, njo kipuoito Sorok aas oletae ilo, njo kiasisho mikirura njo kinkesha aihangaika aing'oru maisha niking'oru mpisai toserok. Opikinang'aki nkituak nkang'itie ninche epuo aitumia duo irkanisani nihoro irmutumishini ejitoi esadaka nejo irkulie mchangoni. Kwa ncho inepu iltung'anak ihangaika toserok nenya enkolong' nenya entii. Kake ore ina uchumi naapare aing'oru oltung'ani piitarr family enye abaraki nemeyau duo enkitok ushirikiano peyie ebaraki nebung' ina mali nemitumiai vibaya. Kepuoi aitumia tonkoitoi nemijo nena njo ejo oltung'ani ore enaare 1,000, 2,000 emirieki amu etoomonoyioki peyie piilo aok naa eniok enaare natoomonoyioki nilo atum ena weena. Metii maisha nijo ina. Mataa makini naleng aaku
mikiruhusu oldini meeu aul iyiok omokure kira iltung'anak likiyiolo apa ajo kira. Orng'amunei torrono loldini eloito arreki irmaasai aitarruoki. Lelo maasai ake kulo otabaitie ewueji netanjeti elenkeet nedol oltung'ani ishope kimasai au eeta masaa kimasai nejo olaiterio ele tung'ani. Yoope. Enkaji yiok kaji kinkunita orng'amunei lekuna tokiting. Kanyio mahusiano naata Nang'ano irkarash lormaasai, musitani ormaasai, ilturesh oimani orkanisa. Kanyio uhusiano? Tenajo doi kulo musungu outu apa oldini nkwapi wa Kiafrika, nji epuoito apuo irkanisani ishopito nkunyinyanga nepeno niopito iltulen. Kake miamini ajo etii mahusiano orkishopei orkanisa. Sawa sidai doi ninye orkishopei sidai nesidai nelimu iltung'anak lorkanisa ajo nchopoto ntabaraki enkanyit doi irripitoi tine temaatua nabo. Kake ore mfano naapa aitau, oltung'ani ojo tininchopo kimasai au tininchop Nang'ano ormaasai neeng'oki. Kinkoseita naleng. Kinkoseita naleng amu milo ng'amunei epikitai ele dini tonkulie tipati. Kipikita yiok orng'amunei lang oopeny lemenare. Eyieu nikiaku makini omatumizini omudai ang'. Etii enkijiji nabo nemaiput enkarna. Kaata nji inyototo entadekenya neoki organisa mejoito etii enkomono. Nji eoki iltung'anak ewuo ninye itu eoshi nkishu lohok akwet orkanisa. Meyiarae ninye indaiki onkera. Nepuo aisipendi aitumia iltung'anak entadekeny pookin torganisa amu meomoni hoi nikuni nji. Nji mikidolta ajo nji kihaributo maisha ang' halisi nikitii tenkarna organisa. Nji kiharibu maisha ang' halisi nikitii tenkarna organisa. Eetae ninye nkituak ormaasai ajo epuoito epikita mapokeo orng'amunei lorganisa kama ilewa lormaasai. Kumok ilewa lormaasai naleng lemipelekeshito irkanisani. Kumok ilewa lormaasai lewuon ake eeta ina nayiolo ajo ore orkanisa epuoi ake duo aomon Enkai temuda naje esaa nabo saa nare nidipayu. Njo aipegiroo saa nare mokure orkanisa ilo. Kake eng'orr ake ore toltung'anak ama nkituak onkera ewuo nitumita mudai enye vibaya torkanisani. Lemaasai kinyorr pookin Enkai nikiyiolo pookin ororei lenkai. As a matter of fact ishula orkanisani ninye yiok kisumare nkulie. Meeta orkosa orkanisa. Meeta orkosa ororei lenkai. Pookin enetii oltatiso orng'amunei enikunita iltung'anak eng'amunoto ilo kanisa wilo ororei lenkai. Tening'amu vibaya aitarruoki omikiteng'eraki uchumi ino, niking'eraki familia ino, niking'eraki endesturi ino wemila ino niishiyie ilarin pookin, ninewueji epukunye oltatiso. Metii oltung'ani oiba imaamboi Enkai ashu imaamboi orkanisa kwanza erikoorito onkera, eririorito onkera, ishorita nkera enkureto fulani kwamba eureu nkera ataas intokiting torrok amu eure amu etii Enkai, elikitoi kulo omon lenkai torkanisa. Ifundishita maadili. Kake tenimpitiliza inewueji aaku intumia muda vibaya nisadaka nimia kasoro nemeeta iltung'anak inkasin naingisakita mpisai abaraki. Meeta iltung'anak inkasin naingisakita mpisai abaraki kake nche ewosh mpaka sadakani ong'uan. Tayiolo oltung'ani elimiti, tayiolo musho ormusigo lino ajo ngapi kiruhusuto ntau. Entau entoki nilo ainyang'akinye nkera empuka amu kijokito oltung'ani oitashekito labda esadaka tenintau nikiponikini. Imani, teniamini ajo kiponikini toomoni honyet itu intau ina sadaka niomon Enkai nikincho engolon nikincho mpisai. Oltau loltung'ani etii orkanisa wenkirukoto ino. Moljengo, moenkalo ormuchungaji oloito airo, njo ake duo erikoorito lelo. Ninye entoki torrono naleng taata nji, netaa nji erikoorito iltung'anak ilarikok lorkanisa lemeeta uelewa sapuk tokuna tokiting. Kwa njo ake duo itumita sinye akili enye weng'eno enye naata aiendesha ibada, niendesha mambo orkanisa. Hatari ina toki naleng. Hatari amu
opinion lenye itumito oltung'ani aitor kanisa. Mee nkiri isomeo mambo ya Biblia ometayiolo ajo kanyioo elimiti, kanyioo ejo nee, kanyioo mejo, kanyioo ichanga nee, kanyioo michanga. Nkiasita te mazoea. Nirukoki irkulie tung'anak atua engumoto meyiolo ninye sinye tenkae saa ajo irukokito. Kwa hiyo muhimu naleng pikiyiolou ajo kai kinko orng'amunet kuna tokiting. Sidai imani, sidai orkanisa. Lakini kai inko nitaa orng'amunet lilo kanisa. Entoki nikilotu arrep. Matejo taa ninye labda nkinepu oltung'ani ejoito etii ormutumishi otii ene etii eyieu kila Jumapili ninalasa airura nakata kining Enkai naleng. Kining Enkai tenkaji ino. Nidim atudumu enkiti toki nikinang'akini iyie labda nkera inonok pitumoki ainyang'ie sukari, nidumu alo ajing mpikipikini ongarrin asuj oltung'ani enetii peyie pikilaomonoo ijo nena katifanikisha mambo inonok. Metorrono enkomono kake iomoni hodi iyie openy kwanza. Iomoni hodi iyie openy kwanza nenche ake duo integemea oltung'ani. Akati ejito ninye Biblia openy edia oltung'ani oitegemea orbinadamu. Excuse me. Metii oltung'ani oidimu aitegemea orbinadamu mwenzake nifanikiwa 100%. Akili ino, weimani ino, wenkai ino ninye nikintopok. Ino orkanisa kama esehemu emaisha kai milo kama ewuei nikipoi aitumiayie. Au ewuei nilo aipotesayie muda ino. Au ewuei nilo aipotesayie orkuak lino likintubulunyeki nikitoriko yie ilo kuak maisha ino pookin otaa oltung'ani mzima taata. Nilotu ake duo aning ewuei najoitoi ewuei naje orkanisa nipal intokiting pookin sidan nikifundishaka apa nikintubulunyeki nilotu ang'amaa orkuak lemilo. Tenkitumiata Biblia. Etii iltung'anak oitumiita Bibiliani vibaya. Etii iltung'anak oitumiita Biblia tentorroni aaku ore duo ina toki nasira nelimu ninye tolikae limuni lemilo naa onare pelimunyeki. Mara hata nani mchungaji mara. Akata uelewa naitosha payiolou ajo kanyioo airorita tenewueji. Matabarakiti orng'amunet lekuna tokiting ng'ejuko. Matabarakiti orng'amunet lorkanisa, lorbibiliani, ata oleelimu, ata ele utandawazi, matabarakiti. Ntumia oltung'anak akili ino nikitoiwunyeki piyiolou ajo kaimita. Miruko ake duo mikimburusai ajoki maima enaalo, hoyie maima enaalo, etii enkoe enaalo maikuna nji. Mataa makini. Pemekibaya ewuei nikintumita mudai ang vibaya. Ore naa ina muda netaa kintumita aasie nkulie tokiting naingizaki yiok nkipatoni emaisha pikimbadilisha maisha. Mikinkubali sii mitumiai yiok kwamba ore duo enkinyi toki pookin niata neeku iyie nji ilo ake aitau pookin basi niton miata toki. Mikiponiki toki tinewueji. Mataa makini. Sidai ororei lenkai, sidai orkanisa, kake itegemea ajo kai inkununo orng'amunet. Tening'amu aitarruoki, nikirrek aparak. Nirrekita naa irmaasai lang. Amu etaa ninye epal iltung'anak imali naitautuo peyie pepuo ake duo aipotesa mudai asujisuj iltung'anak lorkanisa. Au iputi iltung'anak oponu lorkanisa ourukuruk inkang'itie nitau nkuti kikundini ekiwarie badala irurai nepuoi aikesha. Ore ino mkesha miyiolo ade sinye ndabo naitau. Miyiolo ade sinye ndabo nao lelo mkeshani lekiwarie. Mataa makini pia ewuei nikiruhusu nkera ang mehomoita. Mikipaalaki duo nkera ang pepuo ake etejoki ormutumishi oewuo enaang tormukesha enaalo. Mataa makini onena tokiting amu ore kulo musungu owakitia apa yiok kuldini meesita ninche nena tokiting. Mepuoito ninche mkeshani kiwarie. Mekusanyita sadakani mara 4. Metoni zaidi osaa 2 torkanisa. Totonioki naleng esaa 1:30. Esaa 1:30. Nkeek olo totonioki ilo naleng. Ore kanisani kumok esaa 1 ake. Pakaidetu iyiok pikintaarita yiok, piking'amuta yiok kivingine. Kai kinko nta yiok pikiyieu yiok niking'amu orng'amunet lenjere errekita yiok. Errekita yiok mikiyiolo ajo errekita yiok. Sawa swala le imani kake ore kama imani mataa makini enkaji yeyio.
mataa makini oltung'amune lorkanisa. Matayiolo ajo etii Enkai naitawuo iltung'anak pookin, kamikiiruk sii mitumia yiok iltung'anak oitaaretua orkanisa orbiashara. Etii dii iltung'anak lataa ninche itareto orkanisa biashara. Kikusanya oltung'ani iltung'anak nentualejilej ake ninye ajoki tenaomonokita nitum ena, tenaomonokita nitum ena, notoomon openy amu itum nena tokiting. Amu itejoki ore imani erreka oldonyo. Basi teniamini ajo itum tenikiomonokini, pasa duo itum tenikiomonokini olikae tung'ani, oduo teniomonu iyie openy kama yie, niton tenyumba ino ninken kutuk niomonu Enkai ina toki niyieu. Badala ilo aton aiteseka tenkaji tewuei nemetii dii ninye tenkae saa usalama abaraki. Nji inepu nena kituoni napuoitie aomonishore nkera ebana iltung'anak orkujit. Oota matatisoni mia kasoro maskini. Elejito ajo nyaaki totona. Nemirr iltung'anak enkiteng nabo, nemirr eniare, nemirr eneuni. Ejoito ake eomonokitoi itu idip itu ake itum huduma. Ometisila boo oltung'ani. Nche esilita, etii iltung'anak osilita nkang'itie kwa sababu iltung'anak ojoito ile siai ashu watumishi epoito aomonoki iltung'anak. Majo nanu torrono enkomono sidai. Kake etii enkomono nalo aitodolu oltung'ani otejo, tata nche arrekita ena, kanyoo dii enya enkerai ini baadaye. Nirrinyo tekurum. Torrinyo eji tekurum, torrinyo keon tenidol ajo ore ena toki, etii entoki najo intuition. Inining'o entoki natii atua oltau lino welukunya ino. Ore pidol entoki natii atua elukunya ino oltau lino kijokito, this is too much, mentoki sidai ena. Inining'o ina toki amu kirikoorito abaraki. Tapala inewuei teleliari. Tena teleliari bila mirorita. Kwa enkaji yeyio, ore iltung'anak oiro ilomon lijo kulo, iltung'anak ake oijali enjamii enye. Ore iltung'anak etii iltung'anak kumok lemedolta impointi pira aiko nji amu kedol ajo kwanza orng'amune limutu ajo kaikunita iltung'anak. Etii iltung'anak laa eniro aiko nji nenkiti nikinjajini ajo kanyoo sii ina empagani meyiolo mamboi Enkai nyoo. Ore kabla itu injaji oltung'ani likirojita, tetema nining'o lelo omon ojoitoi. Je, etii ukweli atua ena emeti? Opetii ukweli, izingatia amu kilaaret. Pemetii ukweli, basi nipal. Tapala mipang'a. Ore nanu entoki nadolta tenewueji, kamaare enkerai ormaasai, naishito nkwapi ormusungu tena muda, adolta tofauti sapuk naleng. Nadolta orng'amunei loldini eloito arrek enkaji emaa. Emurruta enekiranyaki Enkai, emurruta enikias intokiting Enkai, kake teniking'amu aitarruoki, nerrek iyiok. Metii oltung'ani ojokito tapala milo kanisa, metii oltung'ani ojokito miruko ororei lenkai. Kake kainkunito orng'amunei, kainkunito elototo ilo kanisa. Entoki nikiret tenake entoki nikirrakita. Todolu amu iyata nkonyek, incho Enkai oltau, nikincho nkonyek. Todolu kuna tokiting. Opidol entoki ajo, ivukita mipakani, epukito tormustari lonare nai peyie petii teleliari. Pemirrek keon toontokiting nautai. Mekimitiki tenilo kanisa temuda dorrop, tenintawuo sadaka enkolong niata wenkolong miata nipal. Mekimitiki mausiano ino wenkai. Amu ejito nye Bibilia openy meyieu Enkai mpisai, oltau lino eyieu. Kwa hiyo nchoo Enkai oltau lino nias intokiting pookin sidan, miinyal oltung'ani, tonyorra irkulie tung'anak kama ina ninyor keon ino. Tokor duo lotii shida tenitumokito. Nena enkasin Enkai, nena tokiting irriwakita yiok Enkai mataas. Keme nji epuoi aitumia mudai ang pookin, uchumi ang pookin, niharibuni orkuak lang lormaasai pookin ajo mintoki aishop inankan ormaasai ashu masaa ormaasai amu eng'oki. Au etii ake duo iltung'anak otupukutuo tosero otupukutuo nejo kira yiok irwatumishi. Miyiolo nye niing'ua lelo tung'anak olchimbuko lenye nilo yie ainikino. Tishila eniim. Mincho oldini kimbelekesha. Amu ntokiting ng'ejuko kuna tiatua enjamii ormaasai. Nerrek iyiok tuking'amu abaraki. Nawapenda na muwe na siku njema hapo. Take care.